Esisi uthwezibusi. Hayi yona nama-cricket azovele unika izikhafuthina zami ezitsha lokhu. Kanjani? Yabona nama-cricket nevele ukujoyinise lento yabona lento. Nevele ukujoyinise inama nama-cricket uyajoyina ngonje khathi into ukufuna izitha zakho. Jonga ke andinamali ekuthenga. Akujoyinwanga mali kulento. Akujoyinwanga mali kulento. Ye-21 bazobe ne-presentation. Iyenzekayo apha uyajoyina. Awujoyini ngamali. Uhambe uyoplace i-order. Eplace i-order bakonani oqasa. Ba-order izikhaftini emveni kokuthatha izikhaftini uthatha i-order uyithumele pha awukabhatali zibuye izikhaftini zakho unika unani ogqaza unani uyabhatala unika unani abantwana unani abantwana uyabhatala faka ke nayo ukuze kuthiwa buhle lona yima kaloku sezinto zivesifuna imali phambili hayi ayikho imali ndizoyithatha hayi ayikho namntwana njengoba ndisitsho uba uyajoyina uthuna abantu baplace i-order bathengisele baplace i-order emveni kokwenza zibuye izikhaftini ngengozakho awukabhatali uthi umnika awunike imali umnika awunike imali uthatha imali yakho udibanise uthatha i-commission yakho uyise ngakuwe uthi uthatha imali yakho imali yekhampani uyiphinde i-commission yami yakho namntwana i-commission kuthiwa i-commission xa ibizo wona mntwana kule nyanga noyihlangene basobe sihlangene nge-21 yalokajuni kule nyanga bayocacisa kabantwana hayi right kakhulu and xa ngabe unalo gqadise engasithandanga isikhaftini uyasiphindisa akufunwa mali yakho bahleka udleki phasi hayi awudleki namntwana pha uyaphindisa wenza ama-return njalo